Angibingelele-ke babukeli Nkosi yami enhla nasezantsi umhlaba wonke naphesheya kwey'lwandle laphana kubaba uDlamini nabo bonke Nkosi yami iy'hlobo zami nabo bonke nje phela abake bangena la endlini. Kukodwa-ke ngilonga ucela ukuthi-ke njengoba sikhulume ngoSeptemba nje ukuthi likhulu elizobe lenzeka la endlini ukuthi nanoma ngabe ubani ubufika ubuyaphi nje senibone nje na-ke khona okulingayo lapha phezulu khona sebethi cha awuthi sifike kuqala khona nomunye umfowethu usefikile naye wathi cha baBdlamini nazi ilokhuza isiphuzo ngithi hayi baBdlamini ngiphakamisa isandla ngiyabonga kakhulu ngikhulekela-ke nabanye akongiqale ngixolise phela lokuthi ngishuthe nokudla babukeli ingani phela nanethuba lokuphuma alikho lokuthi nje ngiyodla ngidlela khona la konke ngikwenza la bese-ke ikakhulu why ngikwenzela la it's because ngihlonipha abantu bafowethu umuntu uqala abantu futhi kuqala ngoba lento yokuthi abantu bahlale laphandle belinde wena njengomelaphi kuthiwa usayodla yes kona kuyimpilo lokho ukuthi sidle kodwa-ke ngiyaye ngibuke nje ukuthi mina kwesinye isikhathi kubuye kungabe kusabajabulisa abantu kubadide ngoba phela uma bephethwe izinhlupheko nabo laphandle hayi phela ngiyanithanda babukeli ngiyanithanda namhlanje kade ngiyilapha nje phansi kobaba emgodini besikhuluma nganawo amandla omgodi asenza phela lokho yazi ngifuna ukunixoxela imfihlo ngamandla omgodi njengoba nibone nje ngihleli nawo la enza likhulu njengoba ehleli nami la emandla omgodi awubambeki inkunzi uma uwaphethe and futhi engiye ngakuthola muva nje kubantu bonke abasebenzisayo sebeze bathathu nemoto kuthiwa iyali ukuthi igubude nokuthi ishayiseke nokuthi ishayiswe mangabe inamandla omgodi ngaphakathi hawu manje uhlalelana ungawatholi uhlalelane nje ngizothi ngisuka ngibe ngishintsha iprice ngizothi ngisuka nje ngibe ngithi kancane ngoba hayi phela mayise protector ney'moto ese-protector ney'moto hayi sekunzima kakhulu ngongabuka nje lapha nakasindisa ngisho umama omkhungo lapha eThekwini ebanjwe inkunzi ngifuna ukubahlaziya-ke labo mama omkhungo laphana eThekwini babili bengenza imistake mina bengingathi umama omkhungo yedwa kusho ukuthi omama nje ababili ngokuhlukana bahlala ngokuhlukana but bashare isibongo esisodwa bomama bami lapha eThekwini ngiyanithanda mama omkhungo lo kade banjwe inkunzi banjwe abafana bathi sebekushayile ma wami bakwenza yonke into bakuthathela zonke iy'mpahla kodwa wakhumbula ukuthi kuyiphesi yakho khona amandla omgodi hayi phela hawu kanti yini bakithi awukwesiwalandeni nje amandla omgodi phela kwesiwaphatheni nje siwaphatheni sibone ukuthi yini engafika bese ngithi babukeli nabalaleli cha ijuzi lena lingaze ningikhalele kakhulu nithi hey lingiqoba liyavungula ntambama cha ijuzi le ngiyaphuza nje ngenzela ukwehlisa ijuzi nje leyangempela nijabulela nje ukuthi ngixoxa nani futhi nani nibone ukuthi ngihlala ngidla sengiyayidlela-ke nje emuva nje ngiyayidlela kakhulu ngiyanithanda babukele emakhaya ngiyanithanda ama-product asiwalandeni ngendlela eyisimanga bengifisa nje ukuthi especially le ivukani masotsha wonke emzimbeni ukubane kuya ngami bafowethu njengoba nje impilo intengentenge kanjena ngabe siyawathola sonke ekuseni nawuvuka uwathatha uwathi hadla eglasini namanzi awomo uwathi galakada before udle wafaka esiswini ntambama futhi mawusuzolala phinde futhi uthi ispoon ufake esiswini uphuze udle ulale ekutheni silekeleleni phela i-immune system yethu emzimbeni singagcini nje sihlala sinteketeke mangabe kufika imikhuhlane isheshe isatheke kalula kanti mangabe uvuse amasotsha in time not ukuthi wavusa amasotsha ngoba usuntekenteke usugula uwavuse nje phela uyiphilela kungonakele lutho uyivusela amasotsha avuka ikheju bese ngithi ko baba yebo futhi kusaloku njalo nje vuka mama bakithi libhidu kusaloku njalo nje
Qhuza umentshisi madoda, hhayi kuqhuza umentshisi, kuqhuza umentshisi kunje phela ngeke ngiyithinte mina ngoba ngiphuza ijuzo kwamanje mase kosuke bese kuyaphambana. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu noma sonke siwatholeni uvuka ilibhidi especially ebantwini abawobaba nakubafowethu laba abasebancane ngoba ivuka mama isiza ekutheni nje noma ngabe kuthiwa ucabanga kaningi, angithi uma ngabe ucabanga kakhulu zonke izinto zigcina kucima ama-main switch, kanti le isuka nje iphakamise yonke into ukuthi hhayi akume ngomumo. Bese-ke ngithi ekugcineni sengigcina nangu uZondindlala lo engihlale ngikhuluma ngayo uyalekelela kakhulu babukeli, uyalekelela kakhulu eSwatini, uyalekelela kakhulu wherever la ukhona, uyalekelela kakhulu eKapa, uyalekelela kakhulu Eastern Cape, Western Cape, North West, uyalekelela. Awungabazi uma usufikile nje ufike usho ukuthi uthunywe yimi njengoba niwubona nje unesithombe sami ngala ngemuva, kusho nje kusuke kufike mina ngamafuphi. Uzondindlala ungafika nje uwagcobela, ungafika futhi uwathele phakathi kwebody lotion yakho ekutheni your family ibe protected under uZondindlala, ekutheni mabegcoba nje wonke umuntu osejardini lakho, but only leyo muntu noma only isisu sakho kuphela, not ukuthi umndeni as a whole, ukuthi ogogo omncane auntie omakoti bakabani bani, go on lezo zinto lezo azihambe nazifunela iy'ndaba zazo. Only isisu sakho, angithi uyangizwa, awungizwa yini? Awungizwa? Only lokhuza yakho, yabona nje ilokhuza yakho only yona, yiloko nje kungakusho. Njengoba uyibona ingebhodlelanyana elincane ungilonde wangempela, njengoba ngisho nje uma ungawuthola ungafika uwala kahlisele kwi-body lotion yakho. Uma kwawufaka i-body lotion yakho, i-body lotion yakho yonke isuzondindlala oil, ungazi uze uyibuza ukuthi yaze yanexabiso elibheke phezulu kangaka, futhi iphinde ibe mfishane, inamandla amakhulu, namandla amakhulu. James akunikeze ngapha isigubhu lesi sami lesi esikhulu samafutha lawo enhlanhla ekade sibhizi nje siwagovuza siwakhanda, kodwa-ke wona atholwa only umuntu ofike la kimi, angiwaphathisi ngoba anemkhuba ethi ayibe mningi. Kunemkhuba-ke la, kunemkhuba la ethi ayibe mningi, kunemkhuba la ethi ayibe mningi la, kunemkhuba eminingi la eyenziwe ngebhadi ngebhadi angikhoni ukuwathumela ngoba mangunikeza kunemtheshwana engiyaye ngiyisho ukuthi kufuneka ukuthi kube kanje nakanje. Ngisaba phela othasi, yazi ngiyabasaba othasi, yiko nje ngithi le angiyithumeli ngoba mangiyithumela izothi noma ihamba la kwi-Korea vehicle iphakathi lapha nibuza ukuthi hayi bo sengikuphi manje, kanti ngifika nini la ngithunywe khona, kanti maye kungcono mangabe iphethwe uwe kuyeyakho, uyithola only mawufike la kimi la. Amafutha-ke lawa ngiyasaba nje ukumemeza nokusho, kodwa aluyi olubuyayo la, aluyi olubuyayo la, uwathola kuphela mawufike la kimi. Nakhona hlalani lapho-ke madoda, nakhona ngikubuka emahlweni ukuthi walungele yini. Ngeke nje ukuthi ngizomane ngikunikeze lento ngoba abanye abantu imali yabadaka, uthi umuntu esephethe imali afuna ukuthi impela wonke umuntu engathi angakhumula ngisho ijakhethi yakhe amendlalela gijime phekwayo, ngoba kanti wena uyathi esikhwameni sakho uphethe nayi into kaBabudlamini, uphethe nansi inqoko impela uMazondindlala wokugcina uphethe wona. So-ke wona babukeli angilenzi iphutha, angikhoni ukuwuthumela ngoba unemigomo ethile ungakwazi ukuthi uhambe nomuntu ongawazi. Mama ephuma la endlini ngiyawutshela ukuthi cha-ke lo hamba naye lo hamba naye ubani, ngiyawatshela ukuthi lo hamba naye ke manje
ubani, ngifuna umgade, ngifuna ukuthi umenzele yonke lento le engithe uyathi uyayifuna isivumelana ngayo. Angiwathumeli, ngicela nje singalenzi iphutha futhi ungaphambaniseki, ungadidiseki bese uthi hayi ngikuthumelele. Cha, angikwenzi lokho. Kodwa abazofika ngomhla ngoSeptember abazobe bekhona la ekhaya, njengoba silo sikhulumile ukuthi ngoSeptember lukhulu liyenzeka. Lolo lenzekayo ke nje angifune ngisho isenti, wonke umuntu obefika la ekhaya ngibe ngimbhansela ngawo. Wakwezwaphi indaba engaka? Wonke nje umuntu ozobe efike la ekhaya ezothi babudlamini ngisekhona phela phansi kwesandla sakho, ngiyobe mina sengithi mina hamba, bese ngimtshela ukuthi uma uhamba la endleleni kwenzakale ini. Hayi phela nemali Nkosi yami kuyayiqoqa nje, kuvele kuyiqoqa, kodwa ungagibeli nawe epheleni ngoba uzogcina uthatha imali yamaphela la, and lamaphela wala emountain ngiyawahlonipha, angiwafune nje ubugebengu, angiwafune nje umuntu ozongena kuwe dobhadobhe labo lamasentshana wabasebenzayo. Ungayithatha nje ugibele noma ngabe yiphi transport, bawusala nabo bebona. Ngitheke igama lawo ngintshele aniyithanda iy'ndaba, ngithe unodabula idwedwe bawusala bethunga omama unodabula idwedwe ngoba shoka impela ziyadabuka, besosela usosala sebona ukuthi ethilini uvala kanjani. Bangizwa man, sebeyangizwa man, ebeyithi ngiyayifihla lento, kodwa nje hayi nodabula idwedwe bawusala bethunga omama. Akazi mangweka ngena ngaqondana nawe ethilini ubungazi, hayi usuyobona ntambama ukuthi uyokhesha ini ngoba nangisuke sengidlulile. Ngigade no James phela, hey Mike wadlula nje eduze kwethile. Ngibona izolo kade enza 30 year birthday. Hayi bengamabhelundi laphandle, ngasho ukuthi hey athe ngonodabula idwedwe bawusala bethunga omama. Niphile phela nonke emakhaya. Inombolo zami nazi kuseyizo lezi ilanga ezansi 073 219 664. Ngiyacela ke babukeli nabalandeli bami, if kuukuthi uyayishayela le nombolo ngobuningi beyinombolo noma ngobuningi bama calls asuke ngena, makukuthi alibambeki noma mhlawumbe lubhipha luthi call on hold, ungabi nenkinga yalokho. Ngena la eceleni othi 034 004 0011 ile office lelo, usho into efanayo. Bese ngithi ke futhi abafisa ukukhuluma nami direct, ngiyayivula manje le ndaba. Makulesithathu ekuseni ungathi mawulishayela lolu ka 073 mawukuthi abalibamba abalibambi, ungene kuleli lase-ofisini uthi nje hayi uMazondi Indlala uthe ucela nimnikeze ifoni, bazonginikeza ifoni, ngizokhuluma nawe, khulume nawe. Ngiyanithanda nonke, niphile. Ama-product phela asiwathengeni phela, asiwathengeni nje, akhona asenza kahle kakhulu, asiwathengeni. Niphile nje, uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya. Bese kuthi nalabo ababuka nje amavidiyo wami bakithi, ngiyanibonga kakhulu, ngiyanithanda kakhulu. uNkulunkulu anenzele konke okuhle, anenzele umusa kuphela. Niphile, niphumelele futhi ey'fisweni zenu zonke niy'fisayo. Ababuthaka enyama egazini, uNkulunkulu onamandla kehlulwa lutho. Amakhambi wonke lawa singawaphatha, kodwa imfihlo yalamakhambi esiwaphathayo noNkulunkulu siyamtshela ngaso, sithi uNkulunkulu Baba onamandla, nali leli khambi ngiyalithumela manje, libheka kuphi. Ngiyafisa ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi ngoba uNkulunkulu uyangizwa. Nabafowethu laba bese kufike kwenzeka lokho kusuke kuthunyiwe. Niphile, ngiyanithanda nonke emakhaya.